Vlaďka, poprosíme ťa, aby si tu ostala. Poprosíme školy, aby neodchádzali, pretože to vyvrcholenie príde už o maličkú chvíľu. Poprosím teda aj pána viceprimátora s pánom prednostom. Je čas sa rozlúčiť. Verím, že ste v našej spoločnosti prežili na detskom festivale Mieru krásne dopoludne a spomienky naň si zachováte ešte dlho. Nezabudnite samozrejme ani na posolstvo tohto dnešného dňa vyjadrené v duchu olympionizmu o férovej súťaži, spolupráci a miery, ktorý si pripomíname aj počas dnešného Medzinárodného дня миру. Отже, настав час прощатися. Ми віримо, що ви провели гарний ранок у нашій компанії на дитячому фестивалі миру, і спогади про нього запам'ятаються надовго. Звичайно, не забувайте про послання цього дня, висловлене в дусі олімпійства, про чесну конкуренцію, співпрацю та мир, про що ми також згадуємо під час сьогоднішнього Міжнародного дня миру. No a treba povedať, že záver vždycky patrí tým záverečným rečiam, takže poprosím, aspoň skrátke ešte pána viceprimátora Petra Krajňáka, aby sa prihovoril teda tým, ktorí dnešné podujatie absolvovali. Попросимо пана заступника міського голови міста Прешова завершити наше сьогоднішнє свято своєю промовою. Tak, veľké ďakujemo všim, ktorí sú tu. Jeden veľký potlesk ešte raz domov na Ukrajinu, ockom, ktorí sú možno na fronte, starým rodičom, ktorí ostali doma. Tam je Ukrajina, všetkých pozdravujeme, aj keď sú ďaleko, ale určite nás počujú. A ja vám v mene mesta Prešov a všetkých zúčastnených veľmi pekne ďakujem a verím, že v decembri sa vidíme na takomto úžasnom koncerte v PKO, kde ukážete všetko, čo je v ukrajinskom národe a tú najkrajšiu kultúrnu vložku pripravíte pre Prešovčanov. Ďakujeme. Дякую всім організаторам, всім учасникам цього свята, оплески ще раз учасникам і передаємо привіт батькам, які залишились на Україні, дідусям та бабусям. Україна в тій стороні, ми пам'ятаємо про Україну і тішимося, що ще з вами зустрінемось на великому концерті української культури, який відбудеться у грудні у ареалі приміщення ПКО Прешов. Дякую всім. Ešte jeden potlesk pre pána viceprimátora Petra Krajňáka, no a o slovo poprosím aj pána prednostu Mestského úradu v Prešove, pána Viliama Sobka. Prajem pekný deň. Som veľmi rád, že som sa mohol takto aj keď na záver pripojiť k vám a zároveň takisto poďakovať všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tohto úžasného, nádherného podujatia a verím, že to nie je ani prvé a posledné, ako sa hovorí, a najneskôr o rok sa to takto tu spoločne všetci stretneme a vo väčšom nejakom meradle užijeme takýto krásny deň. Ďakujem ešte raz všetkým a prajem veľmi pekný deň. Дякую всім за участь, бажаю гарного дня і надіюсь, що це була не остання наша зустріч і надіюсь, що через рік ми зустрінемося в такій самій компанії і проведемо ще одне гарне свято. Дякую всім і бажаю гарного дня. Ďakujem aj pánovi prednostovi. No a teraz nastáva to úplné finále, na ktoré si môžete kľudne pripraviť mobilné telefóny, lebo verím, že to bude teda pútavé. A poprosím túto našu trojicu aj spolu s Vláďkou, ktorá nám tak krásne zaspievala, aby tradičný symbol, ktorý má Medzinárodný deň mieru, holubice mieru, aj v závere nášho dnešného programu pošleme spolu do sveta takto náš mierový odkaz vďaka 21 holubiciam symbolizujúcim dnešný deň 21. september ako Medzinárodný deň mieru. Ну і традиційним символом є голуби миру. Сьогодні наприкінці програми ми передаємо наше послання миру світові завдяки голубам. 21 голуб, сьогодні 21 вересня, Міжнародний день миру.